čase jede. Takže uvidíme, či práve Piacovciach na tejto nočnej súťaži sa im nepodarí ich osobný rekord. Takže ideme na to Brestov. Držíme palce. A Brestov bučíme! Jeden Pančuk! Aj Košíkar spadol, ale Košík drží! Takže na pravej strane ľavý teč 15.85. Červená zastávka znamená neplatný pokus pre Brestov, pretože mali sme nezapojení pravdepodobne asi Košík. Točili sme o vode. Takže Košík, takže počkáme si na výklad hlavného rozhodcu. Nebol evidentný náznak točenia Košíka. Takže nebol evidentný náznak točenia Košíka.